semuanya. Semoga kita semua yang ada di sini sehat-sehat selalu. Ini gimana ini Kak Isna ini? Teman-teman banyak yang minta Umi dulu, nggak apa-apa kita bawain Umi dulu. Ini butuh jawaban komen dari Kak Isna ini dulu ya guys ya, baru kita lanjut ya, insya Allah. Ayo Kak, komen Kak, kita ini ya. Nungguin ya Kak Isna ini. Gimana Kak, kita bawain Umi dulu nggak apa-apa? Soalnya banyak yang komen Umi ini daripada Mahalul Qiyam ya. Nanti kalau kita bawain Umi dulu, setelah Umi langsung kita bawain Mahalul Qiyam gitu. Mahalul Qiyam, Umi, Mahalul Qiyam. Kak Hanana, teman-teman semuanya, Kak Ivan, berkah barokah. Malam semuanya malam. Cowok chat dong, maksudnya bebas kata Kang Hen ya, Masya Allah. Gimana ini? Yang mana aja Kak, yang penting nyanyi. Oh Masya Allah, ini luar biasa ini sultan-sultan kita ya. Oke, kita Umi dulu ya guys ya, baru Mahalul Qiyam ya. Ini bertubi-tubi ini meweknya guys. Mahalul Qiyam mewek, Umi juga mewek ini kayaknya ya. واللي شالت حمل غبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعبدي حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر آخرها في دمي semuanya. Masya Allah, tadi ada Kang Hen ya teman-teman ya. Kita bersurah dulu untuk Kang Hen. Ya Allah, full ini WL love house ya teman-teman ya. Kang Hen, teman-teman semuanya berkah barokah, lancar terus rezekinya, lancar segala urusannya, wasiatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Kak Haji Walid, Kak Hesti, teman-teman semuanya berkah barokah. Jangan lupa sambil di tap-tap, di share-share ya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Yuk lanjut Kak Ami, sambil tap-tap guys. Ummi, summa ummil haddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illi katar khair hadab khairha fi dammi wa aish fi ummi summa ummi haddi akhir yawm fa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi اللي كتر خير هذاب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري اللي كتر خير هذاب خيرها في دمي وعايش فيه
قلبها فوق الحياة، عامل لها تمثال اللي ثبت واللي ربت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. أمي ثم أغري حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في دمي وعايش فيه. Allah, Masya Allah. Kita berserah dulu untuk Kak Notmi. Kak Isa, teman-teman semuanya berkah barokah. Ahlan wa sahlan juga yang baru bergabung, welcome, selamat datang di room salawatnya cewek cantik-cantik baru salawat. Sambil di tap-tap di share-share yang banyak ya teman-teman. Yuk lanjut Kak Syahira. Ummi summa ummil haddi akhir yum فأمري حبي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير حذاب خيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير حدا خيرها في دمي وعايش فيه. عامل لها تمثال اللي سيرت قلبها فوق الحياة، عامل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حمل غبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فأمري حبي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير حدا خيرها في دمي وعايش فيه. Makasih. Masya Allah. Lanjut Kak Ismi, Kak Riza Mobil, Kak Ihsan, Mas Him, teman-teman semuanya berkabar. Ummi, thumma ummi al-hani amri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illi katar khirha الذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها الذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه. Allah, Masya Allah. Lanjut Kak Sylvia. ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر
كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. أعمل تمثال اللي طيبة قلبها فوق الحياة، تمثال اللي سيرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. Terima kasih. Allah, Masya Allah. Oke teman-teman, kita berserah dulu untuk Kak Aries. Insya Allah Kak Aries berkabar, Kak Aries lancar rezekinya, lancar segala urusannya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga Kak Aries dari hal-hal yang tidak baik. Host izin pindah tempat karena di situ udah kram banget rasanya ya guys ya. Oke, yuk lanjut Kak Pani. Jangan lupa sambil di tap-tap di share-share yang banyak guys ya. Share. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. Wah, Masya Allah. Lanjut Kak Wahda, Mas Kim, Kak Wan, teman-teman semuanya berkabarokah, Kak Rudi, Kak Abi Khair. Sambil tap-tap yuk teman-teman yuk. Ridha Allah dengan ridhamu, begitulah sabda nabiku, tanpamu tiadalah aku. Ibu perisai hidupku, kamu terangi jalanku, tanpamu tiadalah aku. Ummi, ummi, ummi.
teman-teman kalau Masya Allah, Kang Aries, Kang Hen, berkah barokah teman-teman semuanya, lancar terus rezekinya, lancar segala urusannya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga Kang Hen, Kak Aries dari hal-hal yang tidak baik. Yuk lanjut ke awal, jangan lupa sambil tap-tap ya teman-teman. Kaca izin bawain syair ibu. Kau buat diriku sempurna, belaimu tenangkan jiwa, pelukmu hangatkan asa. Kau korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, rahmat bagiku. Ibu, maafkanlah diriku. Syurgaku di bawah kakimu. Ibu, ridholah padaku. Ibu, kau permata hatiku. Syurgaku di bawah kakimu. Ibu, ridholah padaku. Oh, Masya Allah, lanjut Kak Ardi. Syair juga. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu rindu. Kadang tanpa sengaja sering lukai hatimu. Rasa padamu saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan hanya di dunia saja. Oh ibu, belayanmu. Terima kasih. Masya Allah, berkah barokah teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, salam dari Singapura, Masya Allah. Salam dari Indonesia ya, Kak Goodman SG. Masya Allah teman-teman, kita doakan semua ibu-ibu kita yang ada di sini, yang sudah mendahului kita, yang sudah dahulu mendahului kita. Semoga Allah tempatkan di sisi terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Brother Samani. Dan untuk yang lagi sakit, semoga segera Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah sehatkan kembali jiwa raganya, amin. Dan yang masih sehat-sehat saja, semoga sehat-sehat selalu, dan Allah jauhkan dari penyakit-penyakit dan segala hal yang tidak baik dan mara bahaya ya guys ya, amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa terbaik buat ibu-ibu kita semua yang ada di sini, buat kita semua yang ada di sini. Thank you brother, Kak Emikan, thank you. Insyaallah teman-teman ya, kita masuk ke requestan dari Kak Isnaini ya, Masya Allah. Kak Isnaini ya teman-teman ya.
Yuk guys, di tab-tab ini Mahalul Qiyam kita sambung menyambung ya teman-teman ya. Insya Allah brother Somali, kak tanpa nama, teman-teman semuanya berkah barokah. Jangan lupa sambil di tab-tab, di share-share yang banyak teman-teman. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah berkah barokah Kak Isnaini, Kak Jari, teman-teman semuanya. Lanjut Kak Ami. Asyaqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mislahu husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah, lanjut Kak Syaira, Kak Monika, Kak Ta, teman-teman semuanya berkah. Marhaban, marhaban jaddal Husaini, marhaban, marhaban. Oh, lanjut Kak Ismi, Kak Juari tengok. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Wah, langsung sambung aja ya teman-teman. Yuk lanjut Kak Salvia. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini, marhaban, marhaban. Bara'ayna al-Isa hannas bisra'il la ilaika wal ghamam
قد أضل عليك صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن قمرنا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد مرحبا عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي ارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد. Masya Allah, sallallahu alaihi. Ya Allah, teman-teman semuanya, semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, semoga Allah rahmati kita semua yang ada di sini. Masya Allah. Semoga salam rindu kita tersampaikan ke beliau ya guys ya. Amin ya Allah. Insya Allah, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang selama kita mahalul qiyam tadi sudah berbagi rezekinya di sini. Semoga apa yang kakak keluarkan di sini Allah ganti berlipat kali gandanya lagi. Tadi ada Kang Hen, Kak Isnaini, ada Kak Notmi, Kak Juari, dan teman-teman yang lainnya yang tidak tersebutkan namanya. Pokoknya berkah barokah. Semoga Allah ganti dengan kebahagiaan yang bertubi-tubi yang datang, komen yang banyak. Oh iya, kita sampai jam berapa? Ayo, maunya jam berapa? Yang di atas. Belum jam 11 ini, guys. Kita sampein jam 11. Oh, ini mau malam Jumat kah? Belum ya, guys, ya belum malam Jumat. Aduh, itu buat ngetes kefokusan teman-teman yang belum ya. Kita bawain apa lagi? Jangan kira guys, tengah malam nih guys. Kalau apa? Aja ya. Hayy bi ajmal dzikra صبعنا
نبينا طه المختار حي الهادي. Langsung ref ya guys. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى. فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه Masya Allah, berkah barokah teman-teman semuanya. Lanjut Kak Ami. Jangan lupa sambil tap-tap ya teman-teman. Hayyul hadi bi ajmala dzikra sallu ma'ana ma'an fahuwa imadi yawmal ma'adi. Nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. الذي سار ليلا فتدلى. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي. Allah, Masya Allah. Lanjut Kak Syahira. Teman-teman semuanya berkah barokah. Ya Allah. Hayyul hadi nur fahuwa imadi yawmal ma'adi. Nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى. فهو عمادي يوم المعاد.
Nabi Yuna Tohal Muhtadi. Oh, Masya Allah. Teman-teman jangan lupa sambil di tap-tap, di share-share yang Di Nabiyuna Al-Mukhtar Hayyul Hadi. sorry Kak. Ismi, lanjut. Hadzalladzi la ilaha Sorry teman-teman semuanya. Ini ya Allah. fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. Insyaallah, terima kasih. Allah, Masya Allah. Teman-teman kita bawa suara dulu untuk Kak Mauludin. Berkah barokah Kak Mauludin. Lancar rezekinya, lancar segala urusannya. Allah sehatkan badannya. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah jaga Kak Mauludin dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Ya lanjut Kak Pani. Guys, jangan lupa sambil tap-tap ya guys. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya mudhar fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna hayyul hadi hadzal ladzi sara ثم دنا فتدلى
فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي. Insyaallah jazakumullah khair. Masya Allah, berkah barokah. Ya Allah teman-teman, dari tadi teman-teman kita berserah dulu untuk Kak Mauludin. Kak Mauludin berkah barokah, Kak Mauludin lancar rezekinya, lancar segala urusannya. Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jauhkan Kak Mauludin dari hal-hal yang tidak baik, amin. Yuk Kak Wahda lanjut, jangan lupa sambil tap-tap di share-share yang banyak ya teman-teman ya. Masya Allah. الهادي بأجمل صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سارنا إلى ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Allah. Masya Allah, kita berserah dulu untuk Kak Kamaludin. Kak Kamaludin berkah barokah, Kak Kamaludin. Semoga apa yang Kak Kamaludin hajatkan segera Allah kabulkan, amin. Yuk lanjut Kak Aul sambil tap-tap ya teman-teman. Sepertinya ini yang terakhir aja ya guys ya. Setelah Kak Ardi nanti kita rungkat aja ya. Oke, yuk lanjut Kak Aul. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار لا إله ثم دنا هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Allah, Masya Allah. Teman-teman sekali lagi kita berserah untuk Kak Mauludin. Kak Mauludin, ya Allah Kak Mauludin, berkah barokah Kak Mauludin.
Mauludin. Pokoknya doa terbaik buat Kak Mauludin. Semoga Allah jaga selalu Kak Mauludin dari hal-hal yang tidak baik. Lanjut yuk Kak Ardi. Jangan lupa sambil di tap-tap ya guys, karena ini adalah yang terakhir. Insyaallah. على العرش رق الجبال وكلمه مولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه مولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله semuanya. Masya Allah, teman-teman kita mesra dulu untuk Kak Mauludin, untuk Kak Juari. Ini ada Brother Sam Malik juga ya teman-teman ya. Brother, me and my friend, I want to sleep. Ya, Masya Allah. In Indonesia, naik brother ya. I want to sleep brother. Oke brother, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah. Oh oke brother, Masya Allah. Thank you for your support. Always support me and my friend. Thank you very much brother, Masya Allah. I hope you stay healthy. Wish all you the best. Masya Allah. Gimana guys? Ada perkembangan nggak guys? Bahasa Inggris host ini teman-teman. Masya Allah. Sleep well apa artinya, kita terjemahkan dulu ya teman-teman ya. Oh tidur nyenyak, Masya Allah. Thank you brother, Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah absen, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share-share, yang sudah selalu semangatin kita melalui komen. Pokoknya CCB love teman-teman, sahabat CCB semuanya. Tanpa teman-teman semuanya, CCB bukanlah apa-apa ya guys ya. Terima kasih selalu support kita. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semuanya ya. Let me know if anyone of you still online. Bentar kita terjemahkan dulu guys ya. Let me know if anyone. Beritahu saya jika di antara Anda yang masih. Oh siap, oke brother ya, Masya Allah. Teman-teman kalau masih ada yang mau live, mungkin kayaknya biasanya Kak Syahira ya. Ini biasanya Bu ownernya kita udah selesai ya, dia nyambung sendiri itu guys ke live-nya guys ya. Mungkin barangkali jadi kena ini ya. Gantian lah Bu owner. Tadi Kak Wahda yang kena kan. Aduh, nanti kalau ada yang on nanti mungkin teman-teman bisa mampir ya ke akun teman-teman yang lainnya guys ya. Oke guys, untuk room kita sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Doa terbaik buat kita semua yang ada di sini. Selamat rehat, selamat tidur, selamat beristirahat. Assalamualaikum.
Sampai ketemu lagi besok. Yes, dulu. Gaya. Waalaikumsalam. Bye.